Muraho, ikaze kuri Cecile Show TV. Wowe ugeze kuri Cecile Show TV bwa mbere wiyumvemo ikaze, tugiye kuganira rero uyu munsi kuri pome. Murabona ntangiye nsoroma pome, ndimo ndasarura. Aha rero nifuje kumenya pome imaze iki mu mubiri wacu. Muze hano mwumve ibyo nabonye, ibyo nakuye mu byo nakusanyije kuri pome. Muze. Kurya imbuto nka pome bifite umumaro ku kurinda umubiri w'umuntu indwara. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko umuntu ashobora kugira ubuzima buzira umuze abukesha ku kurya pome. Kuko pome ikungahaye kuri fibre nka perte. Pome kandi irwanya kwangirika kwa bimwe mu bice bigize umubiri w'umuntu. Ibi biyiha ubushobozi bwo kurinda umuntu indwara nyinshi mu gihe afata pome. Ibi bibaho igihe nibura umuntu afashe pome imwe ku munsi. Iyo ufata pome nibura rimwe ku munsi, bikurinda indwara. Ntabwo ushobora kurwaragurika ufata urubuto rwa pome. Nubwo abahanga mu by'imirire bavuga ko pome ikennye ku byongera imbaraga, uru rubuto rukize muri fibre, bimwe mu birinda mu kwiyongera kw'amavuta mabi mu mubiri, ayo twita cholesterol. Ikindi kandi pome irinda amara kuba yakwangizwa n'ibintu bibi. Fibre zirinda amara kuba yakwangizwa n'ibintu bibi, agereranywa n'uburozi bushobora kwinjira mu mara y'umuntu. Urubuto rwa pome kandi bavuga ko rukize kuri vitamini C. Iyi vitamini uretse gufasha ubwirinzi bw'umubiri, igira uruhare mu kurinda indwara. Mu ndwara rero irinda indwara y'umutima cyangwa kubabara mu ngingo. Pome nubwo bavuga ko itasimbura uburoso bw'amenyo, pome nubwo itasimbura uburoso bwo gusukura amenyo nko gusukura amenyo, ariko pome ifasha amenyo gukomera, akaba neza, akaba akeye. Uwariye pome afasha amenyo kwererana, akamera neza ku muntu wayiriye. Nubwo utayifata uyogesha amenyo, ariko umuntu wariye pome ifasha amenyo gusukuka, agasa neza kandi agakomera, amenyo akaba akeye. Inakiza impumuro mbi mu kanwa. Birumvikana ko pome ari nziza cyane ku isuku y'amenyo. Nubwo abahanga bavuga yuko pome ikennye ku bitera imbaraga, ariko ikize kuri fibre. Fibre ni kimwe mu byongera ubudahangarwa mu mara. Ni ukuvuga fibre akamaro kayo ifasha amara kutangirika, kandi fibre igasohora uburozi bwaba bwinjiye mu mara cyangwa se ibintu bibi byose byaba byinjiye mu mara. Ikindi nacyo igabanya amavuta mabi mu mubiri. Ku bantu bagabanya ibiro, nabashishikariza gukoresha urubuto rwa pome. Kurya pome bavuga ko irinda uburwayi bwo mu bwonko bufata mu bwonko, uburwayi bwitwa Alzheimer. Ubu bushobozi bwo kurinda iyi ndwara ku rubuto rwa pome ruyikura mu mutobe wayo. Aho abashakashatsi bavuga ko kunywa umutobe wa pome birinda gusaza mu bwonko. Ibyo n'iki kandi abashakashatsi bagaragaje ko kurya pome birinda kwangirika k'uduce tumwe two ku bwonko. Abahanga kandi bavuga yuko umuntu urya pome kenshi gahagije aba afite amahirwe ya 23% yo kutarwara kanseri. Abashakashatsi kandi ikindi bavuga ko abagore bagerageza kurya pome nibura imwe ku munsi baba bafite amahirwe yo kutarwara diyabete z'amoko yose.